Je gutanga ibyishimo ku Barundi, ku Banyarwanda, ku Bakongomani, ku Batanzania, East African ndetse n'abandi bantu benshi bavuye muri abo ngabo bitinya sha bafite amafaranga. Ubwo iwabo baravutse ari abana bo mu ngagari nago urumva nkanje rero ubushaka umufungo nago ibyo mbireba. Jewe icyo mfa nuko nziko amaboko yanjye yakora, amaguru yanjye yakora, umutwe wanjye urakora. So byo kuba ngo kwitinya nuko abafite amafaranga kugira ngo adafite amafaranga nago yajya ku kazi. Sha ubwo duheruka hano sibyo nari mfite nago gusa navuga ngo nari mfite stress za danger kubera yuko twageze hano tuhura n'ibibazo nubwo nyuma byaje gukemuka ariko urumva twese twari twapanitse mu mutwe nago twagiye dutanga ibyo twatanze ibyo twagombaga gutanga ariko nago urumva na kakantu ko kuba twarikanze hari ibintu karimisa ariko none ubu ngubu I'm free bro. na panze ukuntu schedule nge gomba kumera ami pro abimfashamo kuko niwe tuvugana umunsi ku wundi hano niwe muntu ibintu byanjye iyo ntari naha ubwinkurikiranira hangaha gutubirira abantu muri evenement ya vendredi ni ijambo ry'abarundi bose muri rusange. Ikintu cyo nuko nababwira niba afite amafaranga ntuzaza bizagenda neza niba ufite amafaranga yawe bizagenda neza niba nta mafaranga ufite uje kuvumba ubuzaca kandi hano Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Step Media channel for this industry of Buja Flavor. Checking mukuru cyama kibazanira bishamuvuga mu industry of Buja Flavor. Nkuko tumaze bikora reka tuze dukengurukira Imana hamarusura dukengura bwa kuzi wa Step Media 257 wherever you are ndakunda cyane kandi big up sana kuri support wa mutwereka birashaka cyane ku mutima birashaka ku muhati ndakubwira ati ni cyakinya makuru cyama kikuzanira amakuru ari update kuri mikoro kumwe na Beni behind the camera ninde ni wa musore wanyu mukunda cyane yamayita ku biti no kumabwira ngo abazanira amasanamu ameze fresh sana ndakubwira ati rero no munsi turinga ku indege twaje kwakira umuntu adasanzwe from mu gihugu kibanyi hariya from Rwanda ni DJ BRIANE ubeheruka ari gukora amateka hani wacu hamwe na Brice Melody mugenzi wiwe ariko no munsi naho tuje kumwakira mu bundi buhinga cyangwa mu bundi mu kindi gikorwa gishashagiye kuduha cyangwa mu yindi novuga show mu kindi giteramo azo ariko arateramisha Barundi novuga ku wa gatanu baza kutubwira byinshi a propos iyo evenement izoba iri kwiraba novuga nyine mu Burundi maraza kumenya byinshi cyane turaza kumva ibibazo byinshi bigiye bitandukanye turi kumwe n'abandi bandishi n'abanyamakuru benshi bagiye batandukanye kumana na Safe Media checking mukuru cyama kibazanira ama exclusive. ikintu cyo gukora kirenze usibye gutanga ibyishimo je gutanga ibyishimo ku Barundi, ku Banyarwanda, ku Bakongomani, ku Batanzania, East African ndetse n'abandi bantu benshi bavuye mu bindi bihugu bitandukanye. So tugomba guhurira kuri New Brew ego ngo bambwiye ko ari impande yahahoze ngo Havana ego. Okay, DJ BRIANE ni Alvin Gucci kuva muri Hit Top TV ikaze cyane hano mu Burundi. Imbere ya byose nkeneye kumenya urugendo rwawe rwagenze gute? Mana yanjye it was so sweet. Naje meze neza. Hano hari urugendo rutoya cyane. Kuva mu Rwanda ugera hanga ni minota 26 26. Yego. Urumva rero n'urugendo rutoya nje ndi kwinywera gake
numva ikibitera. Ariko nkakenera kumenya ni kihe kintu ukunda ngaha mu Barundi kandi nkunda kurira, nkunda ibiryo byo kwibarabara mu bwiza, umuhanda, sawa, brochette n'uburobi, sawa. Ariko ikibazo cyanje cyanyuma ubwira ndangize mbaho umwanya abandi bamenyesha makuru kumenya urekanye urakunda guhabwa amadil mu bihugu byinshi bitandukanye. Ugeraje kuraba nka hani wacu mu Burundi dufise aba DJ bakaze, ariko kuri wewe bikwigisha iki muri carrière yawe? Ikindi kibazo cyanyuma shaka kumenya mbe urekanye n'ubucuti bwawe nawe na DJ Zenobino, twitege yuko uzokorana n'abandi ba DJ canke ni Zenobino gusa ari we tuzobona? Ntago numvisha neza icyo mbaje. Urambye ngo ndekanye ubucuti nago usanga ufise ubushuti? Yeah, DJ Zenobino, yes, he's my best friend. Uko uzokora wewe twitege yuko uzoba uri kumwe na Zenobino cyane dushobora kuba turi kumwe na ngiye nakuvuga ngo team n'umuntu wese nsanze aho ari kandi ari muri career yanjye nanjye ndimo. So Zenobino abonetse adafite akazi cyangwa se adafite ibindi muhugije tugomba gukorana of course, cyangwa se hari n'undi mu DJ uri tayari ushaka gutwika nawe tugomba kuba turi tayari tugakorana. Nishura kibazo cyanyuma ariko ni ikihe kintu icyo nakubazize kubijanye wewe urahabwa amadili bivanye no kungene uje mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ariho aba DJ bakaze kuri we muri carrière yawe kikwigisha iki? N'urukundo ni nkuko ni experience umuntu abagiye kureba handi, kuko no mu Rwanda turacuranga ushaka no kureba eske na hano mu Burundi ukuntu bimeze. Kandi ikintu mbona ngiyewe impamvu nabitindaho kuko u Rwanda n'u Burundi wavuye mu gihugu cyanyu ngo waje mu cyacu ngo eske ngo turi abantu bamwe ku buryo no kubona ibintu bitandukanye biragoye. Twese akadukora hakuza kubonekamo abakobwa bakeyi cyane, cyangwa iwacu aba DJ b'abakobwa. Niki kintu wobwira cyane ko bakunda kwitinya usanga bavuga bitandukanye? Niki kintu wobwira bamwe mu bakobwa bumva bashaka ko aba DJ ariko abo ngabo bitinya sha bafite amafaranga ubwo iwabo baravutse ari abana bo mu ngagari, nago urumva nkanjye rero ubushaka umufungo nago ibyo mbireba. Jewe icyo mfa nuko nzi ko amaboko yanjye yakora, amaguru yanjye yakora, umutwe wanjye urakora. So ibyo kuba ngo kwitinya nuko abafite amafaranga kugira ngo adafite amafaranga nago yajya ku kazi. Aho nyene dushakoya uri mu Burundi, ovuye mu Burundi nyuma y'ikindi gihe kandi urongeye ugaruka. Nicyo kintu ushobora uzaniye abakunzi b'umuziki ndone nyuma y'igihe bakwakiriye bengene bakwakiriye ubuherutse n'uno munsi. Sha ubwo duheruka hano sibyo nari mfite nago gusa navuga ngo nari mfite stress za danger kubera yuko twageze hano tuhura n'ibibazo, nubwo nyuma byaje gukemuka ariko urumva twese twari twapanitse mu mutwe. Nago twagiye dutanga ibyo twatanze ibyo twagombaga gutanga, ariko nago urumva na kakantu ko kuba twarikanze hari ibintu karimise, ariko noneho ubu ngubu I'm free bro. I'm free. Mwarikanze ariko ubu naho uje witeguye guterera? We nditeguye na panze ibyo ngomba gutanga, na panze ukuntu schedule nge gomba kumera. Ami Pro abimfashamo kuko niwe tuvugana umunsi ku wundi hano, niwe muntu ibintu byanjye iyo nari naha ubwinkurikiranira hangaha. Gutumira abantu muri evenement ya vendredi ni ijambo ry'abarundi bose muri rusange. Ikintu cyo nuko nababwira niba udafite amafaranga ntuzaze. BRIANE turashaka kumenya bizagenda neza niba ufite amafaranga yawe bizagenda neza. Niba nta mafaranga ufite uje kuvumba ubu uzashaka ahantu heza. BRIANE kibazo cyanyuma ucu utanga message ku bakunzi bose bazoza kuri uwo munsi. Uri kuraza mu Burundi dizi kagenda bien, uri kutegura kugira ngo ufashe natwe aba DJ b'abarundi bashobore kuboneka hariya mu Rwanda? Ngewe ikintu cyose byasaba kugira ngo collaborating n'aba DJ b'abarundi, ngewe I'm ready for real. Message ya nyuma cyangwa ubutumwa bwa nyuma ku bantu bose bari ngaha canke abarundi bose yaba ari ahanga yaba atarabanga, ikintu ubutumwa bwanjye natanga nuko mugomba gukura amaboko mu mufuka mugakora bro. Nta by'ubuntu. Thanks so much.